oleme Lasnamäel Kuristiku kooli juures. Staadionil toimub Tallinna kooli noorte Rämmumehe võistlus. Lähme kajastama võistlust. Kohtunikud on Erik Kuningas ja Andrus Murumets. Lähme vaatame, proovime intervjuusid asju saada. Meil on kaasas ka väike kotikene. Siin on sees head ja paremat. Aga koti sisu me jagame ära ainult siis, kui keegi tunneb mind ära. Ütleb, et ma olen sind näinud või ma olen su videosid näinud või mida iganes. Siis vaatame, meil on siin batoone, meil on siin vitamiini, meil on siin sink, meil on rauda, meil igast manti. Et lähme vaatame, mis tuleb täna. Let's go! Nii, saime kätte ka korraldaja siit. Kuristikus siis Tallinna noorte rammumeeste või rammupoiste, rammumeeste võistlus. Räägi natuke võistlusest, mida poisid täna tegema hakkavad. Räägime natuke raskused ja nii edasi. Võistlus ise on siis 13. kord peaks olema, et tulin siia kooli 2 aastat tagasi, et siis ta oli aasta juba olnud ja kuna ma ise olen siis Tartus lõpetanud raskejõustik eriala ehk maadluse, siis oli see nagu loomulik jätk, et mina hakkan nagu seda võistlust nagu edasi vedama. Ja niimoodi on nüüd täna läinud järjepidevalt, et siin isegi koroona aastad minu meelest meil jäänud ära, et me küll nihutasime, et kas talvel või kevadel, aga me saime minu meelest, et kõik asjad järjest tehtud. Nüüd vahepeal oli sees ja suve pole väljas. Ja vahepeal olidki sees, meil pikalt oli sees, aga siis me nagu mõtlesime, et nagu väljas on nagu ägedam, et saab panna siia uusi alasid juurde, nagu näiteks bussitõmme ja mis on salatega need kooli või aula lava ka nendele raskustele vastu pidanud, nii et seal sai nagu seda parandustööd sai iga kord tehtud pärast võistlust. Aga mis alad täna ees ootab, poisse? No täna me alustame bussiveoga, mis on 40 meetrit. Raske buss on? No praegu ma vaatasin ise järgi, et buss on niisugune Umbes on ta 2 tonni. 2 tonni. Asfalti või tartaani peal? Tartaani peal teeme selle veo. Aga tartaani peal nii palju raskem. Ja tartaani peal raske ja ilm on kuum ja natuke on selline sulamist seal ja nii, et on kindlasti raske. Teine ala meil on kangil, 75 kilo, paaris hakkavad nad lükkama maksimaalse korruste arvu peale. Et nii kaua kui jaksad ja ajalimiiti seal on? Ajalimiiti ei ole, et nii palju kui jõuavad, eks need paremad sinna kuskil 30 kanti tulevad, nii et selline. 3. on meil siis kohvritega jooks. Mõlema käe otsa 75-kilone kohver, tuleb läbida 20 sinna, 20 tagasi ja jälle aeg kinni ja selgub võiti. Ja lõpetame siis ajalimiidiga 1 minut, 24. sangpomm, rebimine pea kohale, sirgele käelena. Korduste peale palju tuleb? Korduste peale palju tuleb, kätt võid vahetada, peaasi, et oleks käsi sirge ja fikseeritud. Väga äge ja küsime kindlasti üle, mida kõik huvitab. Mis auhinna koti siis sisaldab? Mis õlade alla pand on niisugusele üritusele, eks see sponsoritega ole tänapäeva niisugune nagu on, kes on oma poolt asju välja pannud? Okei, siin on jah, et nagu nii hull ei ole, kui sa arvad, et kedagi selline üritus ikkagi kõnetab, et siin ütleme, et meie oma linnaosavalitsus, Lasnamäe linnaosavalitsus toetab kindlasti, siis on siin Eesti Haldus paneb alla õla 24/7 jõusaal, MyFitness, siis HC Gym, eks, ja seal ongi siis valgupulbrid, erinevad vitamiinid, mingid shakerid, kõik sellised energiabatoonid ja nii, et no see kõik, mis kulub ära? Mis kulub ära ja esimestel on ikka korralikud tünnid on ikka valgupulbrit, nii et poistel enne võistlus läks nagu naerule. See on väike motivatsioon, et nägid. Absoluutselt, 100%. Okei, ja tänased kohtunikud on meil kes? Andrus Murumets ja Erik Kuningas. Okei, Erik Kuningas ise vana rammumees ja nüüd on vist rohkem tõstmise peal. Just. Ja Murumets linnumees. Champion Liiga võitja kunagi, nii et on nagu kõige kõvem mees võiks ise ka olla. Absoluutselt. Okei. Aga väga super. Jõudu ja vaatame, kui see üritus läheb. Ja proovime, et see ikka oleks järjepidev, et järgmine aasta jälle. Super. Ja. Tšau. Tšau, Andrus. No kuule, keegi peab kajastama. Tšau, Alvar. Nii, Tanel, korraldaja, Andrus. Kohtunik ja Erik kohtunik. Lähme vaatame.
10 years think you might get it. Just tap when I hit it. Stargate 50-50, I spit it. Sign up to snuff as you lit it. Y'all talk smack and hear what you said. Won't hear me talking strict when I'm dead. And they blow implants out of my head. Won't see them paste the shit that I said. Welcome to Tama. You'll find your people in drama. It's just space coppins and commas. When you ain't quick, you a god. I see space Detroit like Chernobyl. Haters all vocal and local. They don't do shit like a popo. I think these putas is loco. And if a sucker wanna step, leave them heated like the reps. When the decks decompress, pull the air up out their chest. Chick, we blessed, how are you? Operators out of view. Do some real ones, just a few. Did my work, paid my dues. Black rice disruption. This my jam like a multi. Say goodbye to your structures. A to D, cloak, caught some broken necks, moeds and ruptures. Now the ghouls on the deck, man, all this looted disruptors. Weed smoke blowing out my record. 10 years think you might get it. Just tap when I hit it. Stargate 50-50, I spit it. Sign up to snuff as you lit it. Y'all talk smack and hear what you said. Won't hear me talking strict when I'm dead. And they blow implants out of my head. Won't see them paste the shit that I said. Welcome to Tama. You'll find your people in drama. It's just space coppins and commas. When you ain't quick, you a god. I see space Detroit like Chernobyl. Haters all vocal and local. They don't do shit like a popo. I think these putas is loco. And if a sucker wanna step, leave them heated like the reps. When the decks decompress, pull the air up out their chest. Chick, we blessed, how are you? Operators out of view. Do some real ones, just a few. Did my work, paid my dues. Black rice disruption. This my jam like a multi. Say goodbye to your structures. A to D, cloak, caught some broken necks, moeds and ruptures. Now the ghouls on the deck, man, all this looted disruptors. Weed smoke blowing out my record.
That's tough. Lifting them plates up, that's tough. Cause precincts of my town been at these puff. Lifting them plates up, that's rough. Ehk sillaga või ilma sillata kang peab puudutama rinda. Kui kohtunik ütleb sulle numbri, siis see kord läheb arvesse. Kui sa niisama sõksutad, siis see lihtsalt ei loe ja raiskad oma energiat. Esimene suruja on üksi, kuna meil on paaritu arv. Esimene 115 on meil Ander Oliva. Sinu etteaasta saad valida endale tingi. Teise peavad kaaslega 15 koos Tallinn. Mõtle, palju inimesi meil enam. 500 miljonit inimest, see mees on 15. Nalja teeb. That's tough. Like a reigning king supreme. Hey? That's tough. Push past the pain when you feel it burn. No game without it, wait your turn. Grind hard, grind smart, feel to learn. In the gym where the beast and the steel emerge. Under the spotlight, it's more than muscle. It's a battle of wills and a hustle. Pump that iron and it's the air, see I knew Russell. That's the path to the power, gotta flex that hustle. The way you own the grind. Stacking the place, now we lifting them out. Heavy like veins, feel like they found. Each lift, each strain, carving my journey. No losses, just gains. Success and no hurt. Chalked up the top, grip tight, no slipping. The silence allowed, every heartbeat's ripping. You're the master, commander-in-chief, stronger than steel. Souls believe, cause proud. Your hustle rewrites the code. That's tough. Fire in your blood, a warrior's old. Barbells to the sky. It's a heavyweight anthem. Champions rise. Late nights we outlast them. Every rep, every set, it's like war, no surrender. It's down tempo beat. It's a heavyweight agenda. But when you lift that bar, respect. That's tough. Every spellbound, direct. Squat racks and deadlifts to make the earth shake, muscle and mind in sync, whatever it takes. Steel and flesh we blend. It's a temple of grit. No shortcuts, no ends, just the fire we lit. In the depth of the battle, core solid so tight. We're pushing the limits from the dawn to the night. In the iron jungle, we don't retreat. With every big droplet, our leg is complete. It's that power, eternal, eternal. We can sit on this down tempo group. If I rep it, commit it to. Yeah, bro, you throw that weight around. That's tough, breaking barriers profound. With every breath you defy, you're earthquake bound. Uncles a triumph with every pound. In the depth of the battle, core solid so tight. We're pushing the limits from the dawn to the night. In the iron jungle, we don't retreat. With every big droplet, our leg is complete. It's that power, eternal, eternal. We can sit on this down tempo group. If I rep it, commit it to. Yeah, bro, you throw that weight around. That's tough, breaking barriers profound. With every breath you defy, you're earthquake bound. Uncles a triumph with every pound. Good man. Pulled up in the towers with my airlock open, no T, my co-pilot rolling L's, always smoking. Custom bullets over, cause the shit I get is potent, so it made a little dealing and we kept on rolling. My cockpit tinted, space never rented, just do a little something, make FCs get livid. Bitch, don't give me orders, do not tell me how to live, and you better watch your ass if you gon' show up on my grid. Shit, I gave my all and I ain't got no more to give. This shit ain't fair, but that just is how it is. Whoa, I be gift shopping for dro when I'm not dropping these flows. Y'all bitches hoes, I'm on a ship, not a boat. Don't see no ocean, I'm soaked. Brand new fresh paint, got a coat. I'm that fresh, been here before. Used to slang blue by the O, made me some dough. Now I got money to blow. Bet you got stabbed in your lows for the joke. Bet that you go off and smoke. Then you get mad cause you broke. Yo, who yo is? Catch me in G to make modification. Shit makes my burritas. Think you're the shit, but your constipation. Now please get the fuck out of my constellation. I'm in the speaker, murdering people.
blood on my conscience, I feel kind of even. Point at the gate. Shit, I made lots of mistakes. All because I got them made. Okay, watch the report for containment. Got problems with problems. You talking my language. No tissues for issues. You fucking with strangers. Dangerous places and spaceships. Replacement. We sent to your ass. Primary tactic. Then we kill Lati and stack up the bodies. I probably got bodies and PS3 lobbies like spaceships and rap, but it's all just a hobby. Yeah. Don't waste my time, space. Double web of my comment face. Raise when I hit that chronic. Puff, puff, pass it, I'm on that tonic. Traffic control, stuck on the gate. Just going down to my frame rate. Load the spike. Kill some nerds, then drop the mic. Draw the kite. Doesn't matter. Spread the points, don't let them scatter. Easy frags like they on the platter. Up like a rooster, no sense of booster. Don't play to win, just ask any loser. Ball on the budget, put seat tights on my faction cruisers. I don't anchor up or do whack maneuvers in my nightmares. Say Freddy Krueger. New heights on my test flight. Pulling up on my X-Sight. Smoking weed, I got sets right. I don't know what that stress like. Can't see, I got sunspots. Couldn't warp, I got one shot. Waking up, my whole alarm ringing tonight like gunshots. Kick rocks, best get to stepping. No logic on me, but I'm local reppin'. Aim and please when I load the weapon. Level 5, no injection. People ain't no thing, just pull range. When I lose my shit and go up in flames, it's my own fault, no one see the blame. Like I ain't got no cap left, and that's fucked up, cause I like reps, but I stay calm and I keep shooting, keep the floating magnet, gotta keep it looking. They text loud when the haters talk, cause they posting top when they sitting dock. Confident and you feeling hot, and you landing slow, then the sign don't pop. That's just how it goes when you play the game. When you roll the dice, they don't drop the same. My weed purple like scorch ammo, keep strong boosters on burnt toast, and my fleet issue with my space camo. Never understood it, but that shit dope. See, life short like blasted range. Loading time in your ammo slot, so be careful where you're gonna aim your shot. Cause one day you here and the next you're not. And my roof gone like I'm in a yacht. Bong off a certain faction pot. My vision blurry, trying to lock a buster, but I'm on point like a warp disruptor. Listen, fucker, I've seen some things. I got mean ships, I got nice memes, but I'm only human. Make mistakes, push wrong buttons, don't make escapes that I should've had. Missed tackle that I should've grabbed, but my flow tight like 0.1. Power left when you load it up. I don't see a hater, he cloaked up. If opportunity comes and I'm showing up, if you blingy fit and you using shit you don't even need, then I got respect for you showing up. If you derpy fit and you dying quick, then you got my respect just for showing up. Yo. Pull up on something and tackle me good, but the ones that be talking, the ones that get headshot. Composure heater, my guns be red hot. Just keep on shooting no matter what they got. Yo, we is not here to romance. Everyone say that it's canned, so people will say that they don't like how you play, cause they just died in your game. That shit's okay, 20 kilometers, hey. Now they ain't talking no way. Smashing they pop when they calling you gay. Bitch, better get on your way. Yo, I have been dead, no decay. All of these areas gray. Except they see my display. All of this dope in my way. Triple beef, see what they weigh. I do not sip no rose. I do not swallow bouquet. I just roll up and I blaze. We just roll up in the haze. Sleepers awoke who confess and speak open. Cause you kept your mouth shut when you should have spoken. And you can't be speaking about shit you ain't knowing.
flashing bright, bodies in the air. Rhythms pounding, we're beyond compare. Lights flashing bright, bodies in the air. Rhythms pounding, we're beyond compare. Bass kicking hard. Bass kicking hard. Bass kicking hard. Just give me that little reason be at work on bacon door. Space is dark and Captain Hemorrhoid. Our Lord is in voice alive. We just made you years. Really said back. Amen. We have to tell how big far. Kicking hard, hearts aligned, our spirits soar, our souls combined. Bass kicking hard, hearts aligned, our spirits soar, our souls combined. Feel the vibe, let it ignite as we dance into the night. Hearts racing fast, sync with the beat. Feel the energy, can't stay in your seat. Bass kicking hard, bodies entwined in this euphoric state of mind. Bass kicking hard. Bass kicking hard. Bass kicking hard. Echoing loud, walls shaking wide. Feel the tremor, let it ride. Echoing loud, walls shaking wide. Feel the tremor, let it ride. Bass kicking hard. Kohvivõidumehe, kuidas on? Kuidas sa nii kiiresti sellega jooksid, 75 ma lihtsalt, ema saadab mind poodi ja ma pean 10 kotti korraga tassima. Ma räägin. Kuulake ema sõna, ikka puhe. Ema on kõige targem. Kuule, aga väga hea, õnnitlused. Aitäh. 1, 2 ja see tuleb anda räige tempoga. Nii ja kuna meil on endiselt paar torm. Ja nii ei loe. Nii ei loe, ülesse pea kohale. See ei loe, ette ei loe. Ikka pea kohale. Viimast ala.
teate, see on raske. Te võtad siin. Nii teete, nii ongi raske. Racing fast, sync with the beat. Feel the energy, can't stay in your seat. Bass kicking hard, bodies entwined in this euphoric state of mind. Bass kicking hard. Bass kicking hard. Kicking hard. Echoing loud, walls shaking wide. Feel the tremor, let it ride. Echoing loud, walls shaking wide. Feel the tremor, let it ride. Bass kicking hard. Bass kicking hard.
walls shaking wide. Feel the tremor, let it ride. Echoing loud, walls shaking wide. Feel the tremor, let it ride. Bass kicking hard. Bass kicking hard. Andrus Murumetsa, Eesti esik ja kõige kõvema tuntud nime Rammumees, praegu selle ta kohtunik siin. Räägi, kuidas siis noorte vorm on peale kasv ja siis ütleme tänase selle, see on küll Tallinna võistlus, ütleme siis seda võistlust vormi ja peale kasv. Jah, Tallinnas on ju kõige rohkem inimesi on ju. Kui siit ei tule, siis kuskil veel tuleb, aga veidra kombel tuleb Lõuna-Eestist rohkem neid kuskil mujal, no just kui. Aga ei, siin see üks poiss, kes nüüd 6. jäi napilt, ta oli eelmine aasta esimene, aga oli paar kehva ala, nii palju aastaga, et tüüp ütles, et tegi trenni küll, aga vahepeal käis Saksamaal õlalt joomas ja tundub, et ei aitanud ikka, et ikka vaja kangi teha. Aga need poisid, kes seal esimees on, need ongi kõvad poisid, et siit on, see ongi, mul ei tule nimi meelde, kes 6 on, et tegelikult on materjali nii palju, aga et oleks vaja lihtsalt õigesse kohta ja õiged eesmärgid, aga võib-olla see eesmärk teha karget rauda tõsta, see on nagu siuke, ta ei ole nii, et parem on suhveltantsu teha, et ta on siuke üksluine, aga kui CrossFit ja rammumees maailmasse vaata, siis see on väga suur spordiala, järjest rohkem kasvab, et selle on võimalik juba praegu, ma arvan, et Inglismaal sponsorlepingutega ma eeldan, et seal on juba miljoni euro teenijaid rammumehi. Ja kõik teil olid hallile. No jah, et tema ees, ja Ameerika ka veel. Ja siis Tolkini poisid seal kõrvalt, eks see kõik kohe seotud. Toor ja Toor Toma, et seal on veel teised rahad juba on ju kinodest. Ehk siis sellest on väljundid, kui on tahtmist teha või tahtmist ja oskust. Aga kui sa ei jõua kaugele või mingi hetk, siis läheb keerulisest. Et sellest ära elada, on vaja teatud taset. Ja siis edasi minna on vaja veel mingit asja nii-öelda. Ehk Ervin ja meie mehed on seal piiri peal, just on kaugel, aga sealt edasi minna on vaja veel nagu, et seal tõmbavad liiga palju lõhki ennast. See on häda, et tõmbad lõhki ja siis ongi häda. Küsi veel korra, kuidas MyFitness on? Kas seal ei ole, 24/7 fitness. Sorry, 24/7 fitness. Kuidas seal, kas saate rammukatele mingisugune nurka teinud sinna või mingisuguse alasid? Ühes saalis on see. Millises saalis? Mustamäe 4, seal on kohvrid, on palk vist on ka ja siis on see originaal Iron Mindi Apolloni kang, mis on see ainuke eksemplar Eestis. Ja see kõige suurem. Ja mis on seest tühi veel ja kaalub mingi vist 12 või 13 kilo. Et selle ma kunagi ostsin. Aga mujale ma ei ole toonud, sest see nõuab eraldi inimesi, eraldi treenerit, võtab ruumi ära ja siis sellega enamus inimesi ei saa sellest aru. Mida tulnud sa teevad, kui kolistad lammutada? Ta ei saa aru, et kolistab ja mis teeb. Aga kas kive saab veel kuskil teha meil või ei saa? Kunagi ma ei tea, et sul oli seal samad Mustamäe. Ei, see Tõnis või selles teaduspargis oli ja siis kui tõid need rammumed tõid ja jõues. Aga enam kive ei ole meil kuskile? No ei tea, ja vist ei tea, teie saalis ei ole. Mingit tapa alguses HC-s oli, aga sealt läksid ka ära. No keegi, ta on siuke asi, millega võib juhtuda midagi. Ja siis mingi teeb endale haiget ja siis on, kes süüdi on. Siis vahepeal käib lapsi, võtab inimest kaasa, nad ei saa aru, miks nad ei tohi 3-aastased lapsi kaasa võtta. Et kui juhtub lapsega midagi saalis, siis kes siis süüdi on, iga on keeruline lugu nagu. Aga ei no... Minge vaadake Mustamäe teele 24/7 fitnessis, sealt saate teha. Mõnda asja ikka saab. Mõnda rammume asja saab teha, nii et aga tänud ja järgmise korrani. Iskunes koht ja ühe sponsori poolt siis ka on üllatusena viimasele kohale ehk siis 15. kohale on suur ergutusauhind järgmiseks aastaks. Andero Liiva! Ja kui peale vaadata, siis sul on seda kõige rohkem vaja. Mul on seda kõige rohkem vaja, et meie võistlustel on alati, kes kõige nõrgem, et järgmine aasta oleks tugevam, siis anname näigi vähe rohkem. Ja ära võtta seda nagu nii, et sa oled mine sinna. Sa oled ikkagi Tallinna 15, nii et
Neid kiivitsaid on palju. 14. Artur Dementjev. Kolmeteistkümnes. Ruslan Tšehhonatski. Kaheteistkümnes. Remo Reimann. Alles 9. klassi poiss. Üheteistkümnes. Uko Ving, esimese ala võitja. Kümnes. Tallinna 10. Märt Kivari. Üheksas. Matvei Ivanov. Kaheksas koht. Nikita Somelar. Seitsmes koht. Kuristiku au ja uhkus Andrei Krotov. Ja esikuus. 6 kõige kõvemat meest. 6. koht kaotas 5. kohale poole punktiga. 6. koht Ando Temotor. Ta võitis 2 ala, kõik on õige, aga esimene ala oli 12. ja teine ala oli 8. Ja nii tuligi kokku 6. 5. koht võitis siis 6. poole punktiga Danil Visnjakov. Neljas koht kaotas 3. kohale 1,5 punktiga. Napikas. 4. on seekord Rasmus Õunap. Kolmas koht kaotas 2. kohale 3 punktiga. Seal on juba väike vahe. 3. koht Karl-Markus Kumari. Ja teine koht ja esimene koht olid ka enne viimast ala, olid viigis. Aga lõpuks teine on Mattias ja kõige kõvem mees on Ernest. Tulge pjedestaali peale. Teine Mattias Mantsi ja võitja Ernest Maiko. Ernest, mis koolis sa oled? Pae gümnaasium. Vot nii. No pane korraks. Esimene kord. Ja enne kui teeme grupipilti, siis tänase päeva kohtunikud Erik Kuningas ja Andrus Murmet. Tegemist on väga tugevate meestega, nii et nad on täna väga õiges kohas olnud.